okwonongera kole mwene yakola ensino ikulu mwene buyinza twena tulina omusinzanga kodi tozira bulamu oli mu lwambidi tumwesiga tuwanguzenga tumugemye buli kyalema n'oyo asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula nze baba ndi wano mu maiso gompanike emikono gyange okusinza ekisooka nenda bukuumi bw'okomyeyo abalabe baloba okutuuka kyabeeyi kyokola okubanguluka wa media mwebale kutugobera nga mbonamboza ife bambi ku YouTube kituyizaamu amaanyi era tusaba abayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira bambi owefe Omusaja Omukazi nga bwe muli kumbona ndiko ku mukatale era nga tulogezaako okushopping oba okugula ku bintu tutwalire ku muganda waife Nseko Yenabalaga waidi wichi dead waire nabalita story ya Nseko yafuna obuvune oluvainuma olw'okujja n'agula amafuta n'ekyo omuliro era nga ekyamuviirako okwekyo omuliro mukazi we mwene yakuba empeta eyali best man yajja yamumutwalaku era nga kino kyamubisa bubi era kiyakola yatambula yagema akadomola yajja ku petrol station mu kibuga ekiganga yagula lita 3 yaida waka yekonaaniako omuliro yatandika okutumbuka abenganda nga we mwabona n'abayamba bambi Nseko okumuzimyako omuliro wabula nga gwamulekanga gwamukosa yena amaiso omutwe omubiri gwona oluvannyuma olw'okulaga emboozi eno tugire nga tugabako ku bambi obuyambi obw'endawulo eri Nseko bambi nga twenda okumuyizaamu suubi kuba nga omwamuwulira yena yalaga nga kino ekikola kino kiyakola yakikola olwa sitaani yatukobera nti eyamutwala ku mukazi we yamugira ne mwirogo era nga atebeza nti oba oliawo ebintu bino nebyamusumbuwa n'akaati kaje yaite afe omubulamu obwensi eno so embeera yalimu abeere nga yafuuka nga masikini era nga wa media twajja twatulayo emboozi y'abantu batandika okumuyamba einuma awo namutwalira ku mmere nga we mwabona omutyere bamuzakisa bambi go batuwa era ngeri abandi abampereku akasente akatono okumugwirako ku n'ebintu ebyokwesa waka nga sukaali sabuuni emigaati enyama omuunu obulezi obwekwesanya bambi n'ebintu ebindi era nga tuva kubigula gano mu kibuga ekiganga era nga tuli kujja bambi owa Nseko yaba tumutwalira ebintu bino mbasaba busabe nti mutweyungeku nga tutwalira bambi Nseko obuyambi buno ndi Yazid Yolisigira owefe Omusaja Omukazi abakali ku subscribe please go ahead and subscribe ntwala omukisa guno okwebaza abantu abatuyamba mwainaze Aisha webale Aisha ni yampereza akasente kano yakati bambi mutwale atitwalira Nseko kamuyambe era tusaba n'abantu abandi abalina obuyambi obw'endawulo musobola okutwegaita ku bambi twayambanga abantu nga bano nga wembako bye ndi Yazid Yolisigira owefe Omusaja Omukazi. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Atutuse mu maka ga Nseko eno mu bitundu ebyebugabwe wabula omulundi guno tubeere byangu okubona Nseko kuba tule twakatuuka wano baani babatukoba nti azirawo agiire mu kusaala ekyembi omusigiti gwe tubeere tusuubira nti mwagiire okusalira ogw'okumpi tugireyo ng'azirayo batukoba ati agiire mu bitundu eby'Iganga mu town era nga ate berengane n'okuvuga 2 kilometers kabiri okuva gano okujja musigiti babe bankubira ate musigiti gwa Madina ejimu ku misigiti eminene mu kibuga ekiganga wabula njiira okutukamu nga yena bankati abairewo okuyavaawo abankati ja ku musigiti ogw'Emeka gwona gw'amaani njiira okutuka musigiti ogw'Emeka
bambi namwagana ng'ali eyo ng'ali kusaala ali kusinza. Wabula ekiriwo nti were tujja nga tumuwa obuyambi era obuyambi buno tubumala bulungi atambula ajja ku musigiti yabaayo oba oli agamu akasente akogulagulako ku ebintu ebindi. So ndidde wano nga we mbakubye ntumuleetera obuyambi. Eriyo omwana naze bamweta Aisha akola mu nsi ya Oman nakadaama bambi yabona emboozi ya nseko n'obuyambi bwe naleeta ku mukusooka. Mami Helen obuyambi bwe yampa obwa kamere akomuterekereda nemugulira. Aisha yakati no zanda kwongera kuku yansinikira akasente akatono. Yakati jo mugwira kuku ebintu ddala ebyomunumba sabuni emigaati n'obuntu obundi. Tumugulire kuku enyama tumugulire kuku ninseko soda tidyo oba eda kunkobera amazi ibanga kinga tano ku soda. So bambi nga tukai kujja maiso muri kwa media abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Abalina obuyambi mujja maiso nga mutuwa obuyambi tuyamba abantu nga bano tuletere enseko nganka ali kujja maiso. Nenda kusoka kubuuza wano emere yetwakulekera ku mulundi ogwo yawamu oba ekalimu? Ekalimu. Njogera ino ekalimu. Twakuletera n'omutyere wakuba tujja kulyanga buli nako ojja kulyanga fukiro ndagene wazira okali kufumba kirwaki? Nti abaire okwegamba ebinvunaanyizibwako okuba nga ntereza kusinzira ku nsi yetambuliramu nga njiira kutereza kwegamba ensi kwegamba tusobola okuba nga tuba n'obulamu munsi nga obwa buliida obulungi. So mu bumpimpi obeera ogire mu masigiti kusinza Katonda? Mbaire njiire kusinza era nga n'okutereza era nga n'okutambulira mu kusinza ekituufu. Okay, oba musigiti eyo ebiseera ebisinga ng'omaze okusinza Katonda biki byosaba ebyo byongaiwe omuntu Katonda akuyambe? Biki byosaba Katonda bwegayira omutonzi oti ya Allah namba kino nze omwidduwo? Nsaba Allah bwe ndi omwana omulongoofu nsaba Allah ow'ekitiibwa obe nga onsobozesa okusinza ate nsaba Allah obe nga ompa obulamu obulungi ate nasaba Allah obenga onweza kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah niba nange abayikiriza tubenga tunwerera okubayikiriza n'abakali okuyikiriza nasaba nti ayi Allah babenga bona obaga obuyikiriza sobola okuba nga tukutegeera twena. Okay, so mu byosaba osabako ku Allah okugabirira okufuna ekyokulya? Era nsaba mbaire nerabire ayengera nsaba mbaire era nkajja nga nkasaba. Tosabako ku Katonda kukuwa mufumbi omukyala otukoba oyenda omukyala tosabako ku oti Katonda akwangu akutere mu bwangu? Nsaba nti Allah mpa omukyala omulongoofu era ow'empisa era omulungi. Nga weesaba eno ku kyabalungi oyenda mukazi mulungi? Kubanga nti era oba n'omulungi gamba otebenkera ekyobeera nsaba nti kubanga oba n'omulungi okola ki otebenkera. Obulungi obw'omukazi kuiwe n'obuliwa obwoyogerako? Obulungi ayinza okuba nga mulungi aboneka bulungi feesi kwegamba nga muyondo era n'ebyokubumi obulungi obw'omukyala ateekwa okuba nga mulungi ayengera ate muyondo. Ebyoyenda n'empisa nebyo ebirungi era nga ayikiriza Allah n'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kyokuba kasooka oje omukyala kasooka aveewo empewo ekufuuwa ino? Mazima enfuuwa mazima ati bulimba enfuuwa yesewa kale nasaba nti kubanga wambuuza ekibuuzo oti yankabayo omuwala etufunira omuwala omulungi oba kwegamba omutwala nkoba nti yes
Okay, so nga tukali kweyongera ibambi tudda kwogera ayikasoke nkugemye ebintu bino mbikulage kuba omuboni ali kwenda ayenda kubona bitu bye tukuleetera ku mulundi guno kulo twaleeta omutyere twakuleetera omutyere kira 10 sibadali kira 10 naiva twaleeta ebidandaali ebidala byali kilo 2 bikugemeregemere kuku so kulono so koleke tyamaawo ng'olina akasukasu yawita ayetera weteko kakugemere ku muzaala ng'olina akasukasu tekowanga era ndimwetaafu ate nga kwegamba emmere yiyo nsanuika olw'abagenyi abalungi kale nga ndina okutwala obuvunaanyizibwa obwokuba nga ntwikola kubanga kyamubwikiriza emmere oyenda kunaga bunage obuyisiraamu bwikiriza okunaga bwikiriza kunaga kusankula emmere musiraamu tebenkera emmere njagikuwa saba katonda ikkiriza enkuwa emmere eno amina musiraamu oyenda kunaga kubunaga emmere ndina okutwala ndina okulembuza empisa nekisinga bukulu okay okusooka yera eye mwanina waife aba munsida abagalabu bamweta Aisha niyakuwaire ebintu bino ali eyakuba kyeyo ayiri bensi ebintu yava muno nga tibiri kutambula bulungi yajja munsede bugalabu aba mu bitundu by'omaani aya yakubya katole kasente akatono akomu bugubi kafuna bambi akuyamba olw'embeerayo waba n'ebindi ebyankobye nkukobera njabi kukoba hasi kasooka enkuwe ono sabuni amina waida kolesako amina neyanziza alhamdulillah jazakallahu khair tanga okumba guno munu amina muno ogundi guguno soko gemono sukari amina enda hii kasukari waise ono yena sukari amina la soko tewo tanga okumba limpola mpola isa wansi wano sukari bitawo guno mugati amina alhamdulillah rabbil alamin kano kabamba ibula bakaboni kyendo lozo kana kabamba kano titere no kwenda kugulira abantu byakulya kuba nsobola okuvaawo olusingo olwiro okulya ku nyama waidukana bakati nze nakuleeta ile ebintu ebyo ayembwe inenga nakano ka mutwaire kabamba alieku kakano kugulire kafukiro olwo obusobozi nobwo amina niyo yene niyo ala kusima akanyama bero kali ali akwano mbe wakomali okulya ku nyama subhanallah ntwaire ibanga twaire ekiseera ayo oli enyama bato jide sobo kubanga tukuwaye nga tolya tuliko kuwa nga tolya nyama njiriya obaire okoma ku ya idi abasiraamu ye babagabiriranga yewafunaku inalyako na Afrikana agulako kwa mwajira ayenga eyokuluti eyokuluti kozati andoire olyako kangola kweyaka so kangola yengera kwegabo kwali kwegaya okay toka wena amairu gakuluma gano nakabati akangola koko aye alokoleire irala chere chi alakasimaina tulisakanya makatono kafukira indidi oli mugulu kaida kutambuza mazima kaida eidakola aka yewosika tosika ino notamu birungo bana ibani bagulira no balumya solo kwenda okubalumya muka gwaja paka kubana ibate tobagwe wano wawona olufulu lwagema kola mpolampa totakwino obusamu bulobero okukola olufulu lubaine baja kuwunisa mazima mazima idawo nizaye cheta idega sola lyasenka kwange mamba kwegamba tichango kolyayo zenka mamba buti oja kulya nani
Njakolya ne bawaisaayo. Iyo bano abaana bagano abaana abawaya kuniga. Aha, ni waisa. Choka butino ojja kufumba bufumbo oba ojja kusoka kuwokyako. Nja kufumba bufumbe. Aye kati ayinga nja fumba bufumbe n'ekitofu. Soka nojja kalya kyeigulo kyonka oba okujja kalya n'ekyomusana. Nja kulyako ekyeigulo, njalyako ekyomusana kino ndyeko ekyeigulo. Nido. Kunyamandala eno? Kunyamandala eno. Tisobola agirya nigimalako londi mulala. Nido? Nido. Akafukiro. Ndalyako nido. Ndowe ndina okwogera amazima tisobola agirya. Nimala. Bali bankobye. TD okolesa obulezo bw'amaino? Oba okolesa buti? Soko gita omale. Enyama eba okumbali. Aha, wota mpola. Obusimezi butajirya. Okolesa buno obulezo bw'amaino bukolesa oba byototera kubikolesa? Bukozesa. Wakolesa wese. Bakuwaire bobo nobulezo bw'amaino n'omuswaki. Oye ndabikolese. Oba nga tobikolesa bitakukosa. Amina. Yala wasime. Amina. Akube tukugwireyo ni soda wono madiaba. Amina ala amusime. Wakomali okuna ku soda. Allah subhanallah. Obana komali Allah koyidi. Koyidi amazima. Soda kyendiko. Soda. Kuyidi nani yakugulira soda? Kuyidi ni mutawana ya Muhammadi Waisa. Na yaleta. Yakuwa soda ki wagula soda ki? Era mwena ono Fanta. So tulese oguntu guguno dino libali taime kadino yekambone. Leta ibiri. Elita ibiri no jakudinwa mu lija kutwala ibanga kingodino. Obo kuja kunwa mulundi mulala. Obo ofofwe. Abe njano akwirero nido. Oba nidos. Ni amazima. Mpola kata batakuba atinde so idinze ebyango mbidi ebyango nala naja. Subhana Allah. So koleke. Kaleke kabao. Nangi. Iwo lino okuna kusoda. Mwasima. Mvagano watandika okuwaluka bako ati yalese soda. Yalese obulezi bismillah. Mwazima nwako mwekito. Ekito nwako ala akusima ino. Ayiboma. Ndiya nange. Mwasima. Soda uyo. Amina. Kansubire ntojja kumunwesa kyedo. Muno empola ekinji kiba kibi oida kumuna mu bungi solo koto omuno igulo lyonka yamala akokose ewo olubuto lwo luliro okuna kusoda kyenda wata mu mpola omubiri gulo okwikiriza ayiwo nakuba mbono yayena onumirwe soda solo okukosa kitegeera soda tukoere kunwa kabiri wana tojja noje kai noja kumukabe neno okuboti datujo wango ono kusoda mazima awulire kati twenda kuwira tuvuire gano ati soda ati muna imwe bitu bibambuletere yagire yatolera abakazi bamugemye ni mukabe no yitegeera so ko tawo soda abo no akumali nda kubona amina takuno tubona bismillah No, not funny. Chicho wira musoda yo kitali kya bulido. Oboli kumunwa. Soda ifanta. Kwa gamba ngaba wa michungwa. Mulira moti michungwa. Ayale tempewo abamu kwegamba embeera niyempewo empewo kugema ng'omunwa owulira kwegamba life awuliramu oku happy feeling happy
obulamu lobulamu era mpulira obulamu nebyo abali ni sente bye batunwako mazima ala yayeba kusiima ala amusiime Aisha ala amuyejana ng'amukingiriza omuliro amukuwa atunoeze kalimati la ilaha illallah muhammadu rasulullah era nsanuika ino nsanukire nsaba Allah akusiime kubanga engendo dotambwire doona wallahi nga kuba ati muntu w'amazima kwegamba obaire ng'ojaja n'amazima yalla akusiimire irala atunweze kalimati la ilaha illallah muhammadu rasulullah abasiime asiimire irala mwena era nsaba Allah abakingirize ebizibu byona abawo obugaiga obutawaawo abakingirize ebizibu byona abawo obulamu obutawaawo abakingirize ebizibu byona akuume kwegamba abaana boona kwegamba betuzaala saba Allah abalungamye tusobola okuba nga tuba abayikiriza abayiduvu atuwa okwegaliikiriza nga twegaliikirira omutonzi bwaife ate nsaba atuuge ebirungi ebitawaawo. Okay. Amina tusabe Katonda aikirize esaalayo n'ekintu ekindi so okolenga kuko oba okanumirwa tyoko embowulira happe iba na Katonda yako muzungu niyakola soda oba mwirugavu oba Katonda niyakola soda muzungu. Okay, so butsano obero kunkobera kuku twava no kwishu ngotandise ku lugendo lw'okubona nga ofuna omukazi butyo tusewa omukazi akali mwana muto byeyandiramu byali bya kito yakoba atya kubanga yankoba ati nze mbaire nga kwegamba nga yankoba ati andidinga mukwano gwe kwegamba oba gwagaya nayo obugaye bityo byeyandiramu kale kwegamba ngaye era namukobera nti nze nkwenda onkuumenga kumuna nkwenda bufumba ayankoba atya nze kwegamba ndi mukwano gwo aye ndi just a friend mba ati bweyankoba kale kwegamba byabikomyawo era akaida muno okuyamba kwatera yaida oba yalekera kulu yaida kubanga nze mugumya nti era kubanga era mukoba nti nze nzira buzibu ngera bwe wambona okuva bulowaida mpaka n'olwaleero mwana mulenzi kale embeera dange diti era nga ndina omugumya nti iwe oba bityo oba byo byandizemu aye iwe tokyala gano nti olwokuba nga ole yankoba kino nikiri nebyo byena mukoba kintu kyakosamu okububi tekyakosamu okububi kuba gankoba kwolwo oti omutima gwo gwali nga gubwina omwana ono nga naawo nga oli kumwenda omutima gwo wakoba kino nakoba tuno tujja kusobola nda tubeobenga mukwano gwange friend iyo mule tekyakutwala wala nti era ikyantwala walaye nga kwegamba ebigambo era nali tidi nga anaaguma yabitwala atyo kwegamba tidi oba kuuma bazaire be oba yabyogera kwegamba nga alinga aliko nkakasa nti tugayabugaye kwegamba naloba muti nze tidi mutima gwe kituufu kyeguli awulira oba yandibanga nga akwenda aye nga ali kutambukala akabakazi nti omukazi teikirikizaawo ayenda asigale nga akulandaza akubone nga kwetegereza abone embeera do n'okulumyamuko otegeere nga yena muli alina ekitiibwa kye ng'omukazi kikyandibanga nekyo nga ali kukolamu okukulandega oba gano mukwogera gabona nga yalaga nga ekintu ali kukivaamu mangu ago
tinze bibiyandiramu ngaye kwegamba nga mukobye kati tiidi birowoozo byoba kwegamba yali mumalirivu oba bbe n'ekituufu tiidiiku kubanga Allah n'ategeera ebifa mu mutima ogw'omuntu aye we gwali kwogera naye nga nze kizibu ino okutegeera. So butuwakoba bino iwe obeereka yotandisa okugezaako okw'abandi okunoonyanonyako kw'abandi oba okuva lwe mwayogera obeere nga tokigezangako kuba abantu kuno mbona abantu bangi abakazi kuno mbona baliko ebigula bwebigule tembula banaabakula musaabakula kindi bona bakwidiina oli serebu kituufu okubanga be nkaali nakubona era bigambo byewayogera kyova mbyogeire ntya kubanga wankuba otya yatubona omuntu omulungi nga ku mitimbagano osobola omusiima nkuba nti ye kubanga tiidi ono ndowooza ye. So aye iwe wajja weekebezaako omusaayi oli bulungi ozira mu kakiiki wa musaayi omwo? Nze ndi mulamu okuba nti oli mulamu otegeeza ki? mulamu mwene atali mulwaire. Wajja weekebezaako? Najja era ndi mulamu. Weekebeza ki? Malaria, siriimu, kabootongo, kandida, weekebeza biki? Nakebeza musuuda nga malaria, kabootongo doona endwaire nawekebeza. Ni siriimu? Ng'oli bulungi? Bankuba ati ozira buzibu. Waba kuba ati tandika okunwa ku bisupusupu. Era watawo olwala kwegamba musoda gwako bakwatya nwangako bisupu gale ti ayenga ndi mulamu ekituufu amazima geno. Okay. So bambi okali kwa wa media ndi Yazid Yolisigira owefwe busiro bikado nkali ninseko tumuleetayire ku buyambi twongeire okumuleetera ku buyambi bwe twafuniyeko ku bambi obutono bulike nfuna nkaleeta tienda ate nindwa nako obuli wakaini kabulira mudanana. So tumuleetera obuyambi buno ndidiranga bidda ku mutambuza koko tulese omugati oba yomazi banchi katulya ku migati oba gino bulina oba ogirya ku chai kunjo. Era okuva ku yidi mbaire tendiyanga ku magati. Ala ayeba kusiima era asimire irala. Ndira kuino. Okuva ku yidi mbaire tiryanga ku mugati aye Allah yeba kusasira aba asimire irala abasiime. Neki n'amazima. Okay. So akakagati ojja kunula ku chai obo ojagabira ku nibaniba. Mugati nja kunywera ku chai era yogera kwino. Nja kunywera ku chai era tuyida kulya ni boyi wange nga era bwenkobye. Bana abavubuka abaidagano ngabakuya ababako kwaniwe. Tulya kubanga muntu kyamubwikiriza obutalya zenka. Oli abantu bo iwozako ku bantu bo nenze kibuuzo ekyo nayenza okukikubuuza ntegeere omuntu azaalibwa wenka iwe famire yeriwa famire yokubagano wenka kuba famire yeriwa ozira ku famire yayona omukazi olwajja iwe famire ekika kyo ozirako ku bantu obonabona mbaliyo aye kwegamba yembaire ndi aye kwegamba bambisaamu okumumbeera dentategeera bambisaamu okumumbeera dentategeera nga kale navaawo ku nti ndikola nga bandese n'abasiriasire mu kukola nafiirwa n'ebintu okukola gano ntya ndikola aye kwegamba bamala bambisangamu okububi nga nkola ino aye nga bansasula kwegamba oti benda kunsasula oti be kwegamba nga bwonabona omuntu bwonaakola kwegamba kyetaaga omugaiga yakuwa respect akuba atya omwanaakola ayi kwegamba nja okumaliza buli lwe nja omaliza okola mba oti tikoze
kati nabivaako era bwe tinayira ekyo nkobera amazima ndogera kwegamba ndikwogera n'ensi yoona yoona namala gakoba nti ebyemirimu kankoleki kandeke olw'embeera yebambisaamu. waliwo bakoleranga nga okaali kulwala oba wajjayo ku ng'olwaire oli mu mbeera eno era baali bakukufaako? Kwegamba oyo omuwala gwe kwegamba abeena abo n'abandi dandaba era nga kwegamba mu ntandikwa bantoola bantwala mu idwaliro biki kwegamba bandi dandaba nga nankafunanga obuzibu buno aye neewuunya mu biseera bino okuba nga kabiri ebirowoozo byacwankalana baalo bakutegeera nga baatewaana ninze ate nga baali jamaa kyova obona nze Allah yantonda nga neewuunisa ebitonde byona byona nze iwe ninze gazirandawulo endagaano oyo niiwe nze gazirandawulo aye nga ate n'amazima kubanga Allah yatonda ali atya kubanga kwegamba ningeza nkyusa ebye endowooza n'intaayo eyindi kwegamba buba bubuze mba ndeemeirani Allah subhanahu wa ta'ala kyova obona nze ndi kwegamba nzirandawulo n'abana kala nga bwe yatonda nzirandawulo okutoola kw'endawulo yakuba nti mba ntendwika Allah n'ategeera ebifa ku nsi ansingako okuba nti n'aba ntendwisa yentandiikira okuwuliramu akategeera era nti obwempangaala niba nange. Okay, so woba olambaire for example biki ebikwidira mu birooto? Ndidira kwegamba okuloota tikaloota ino ekyo tidaalimba nti tolotako ku birooto byantiisatiisa byakendeera aye okwegamba okutoolaku nga bwe nakobera bino kwegamba ebinsumbuwa nga mu mubiri guno byonka kwegamba omubiri ogwange mbona nga tigwenda kikyafuwaire era ningeza ningema ku kikyafu kikyankalania kwegamba embeera dikyankalana olw'okugema ku kintu ekikyafu kale byabanga kwegamba buli emba ndina okuba muyonde every time. Kale aye nga ng'omwana okundida ndaba tiroba oidinze ndogera amazima tienda kukoba bantu nti ndi mulamu ino era bwetaavu bwakuba nti ndidandabwa nze ndina okwidandabwa kubanga ndi mwana muto awulire ndi mwetaavu wakola ki n'amazima. Okay bambi tijja kuswika wano obwire bugiire tukona kujja kukolako ku bindi era ndikwenda kujja kumuleka aje musada wa swala ende ino okusaala ate nga nekirungi bambi aje mu kusaala n'ekintu ekindi eyampeere sente dino Aisha yampeere sente dino yakoba ati nkugulirako ku ne bidiko didina ebigaito nga dovairako kodi engaito didika enumba yotolamu engaito tusoniwe tuyingire mu numba yo nga tutwaire mu ngaito kali ayinjire kubona kuba tumubeere kapeti nakuba nti so yabeera nkoye nkugwira ku bidiko bino ebigaito bino engaito dinediriwo enaku dino diriwo aye akasente kabeere katono nagula ebintu ebindi so tusobwaire tusabe insha Allah tomana katonda ikirize agonze emitima egy'abantu otufuna obuyambi obundi era bambi tudda kubanga tuleeta wano omupali ngaina bakubira nti omupali sazira asula ku luveera tutwidi abaga anafuna omukazi aida kumuta ku luveera tutwidi ofuna omwana abeena omuta ku luveera idi abasada mwekaza ubeayenga somona abirairala wanambira irala nga we tuli kwogerera aida nga asibya akavirike ng'okoba otijja ku luveera olwo kawache
ejemandi waite endagala wamukoba otitawo okwendagala mali kiswaza ino kagamba waisa obufuna mba kagamba kubati kweyenderayo ng'ekisinga bulungi kontaasa n'ekitofu ate omukazi wayikiriza ati aida kufumba mube ku luveero okwo era omukuuma ye nga kwegamba nsaba nti Allah nsaasire mu nambe nga banange nga bwendogera kwegamba eri ebitonde binange byona ekisinga bulungi empegano kyenongerezaako tumalirize saba kwegamba banange okumbanga mu namba nfune kwegamba munfunireyo nga bwewakuba okunfunirayo egaali banfunireyo n'ekyalaani muno nsobola okuba nga kwegamba nkendezaako kwegamba embeera edo okuba nga ntambula oba okuba nga ti kwegamba pegano wembanga wano buti ekyalaani kyaki ntungenga kwe bintu waidi okutunga ekyalaani ndidi okutunga waidi okutungera ekyalaani ndidi kale yeba wakomba ku bajere batya empiso bakomba mpiso waidi bulungi kale nayenda nfuna ekyalaani entungenga kwegamba nsobola okubanga ti kwegamba kimba nga tijja kuba na wasiwasi ino kubanga wondagaana bano mba kwegamba ebiseera ebisinga bungi kiba kineetagisa okuba nga mbaakuwaawo mu mbeera kwegamba editalida kubagiza buli kiseera enda kubanga n'ekiro kiri kugemera obwongo bwo oli bisebise n'obwire bwaziba ngaye kwegamba nga tiidinako n'amazima nga mu mbeera detuba kayumba kano mbona bisenge bisatu muzamasanalaze muzira kitika kutiisa bwire tote okuba muno wenga totyamuku pegano nze nesigamira Allah omutonzi waife ntya aye ekisinga obulungi kukulembezani Allah subhanahu wa ta'ala memali kwegamba wotya notatya kabiri Allah kiba nti oba kuba kwerya azamanya amudakika ndala ira mu okwebaza abakuwaire obuyambi buno tuveewo bambi amina neyaziza banange mwena abanambye era abakanamba nsaba mujje mu mbeera dityo munyambe nga muganda wammwe kwegamba nze ndi mwana muto embeera gye ndimu mugiraba era mbasi neyanzege mwebale nnyo mwebalire ddala Allah abasiime ensi yonna kwegamba nsiimye kyekituufu ndi musanyufu nnyo emirundi n'emirundi gitakoma kale neyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala amina era mukole temukooga Allah ansaasire munsonyiwe siyagala kwogera bigambo kwegamba bikontana ebikontana n'omukwano gwaffe naye mwebale nnyo mwebalire ddala kyekituufu naye nga byenjogedde byebyo nsaba Allah abasiime era mugende mu maaso n'okunyamba kidda kutuuka ekiseera nammwe mulabe nga embeera eteredde kwegamba Allah abasiime abayejjana amina twebaze abo abefiiza bambi akasente kebeka bafuna mu bugubi baba nga batuweereza okuyamba abantu nga bano abali mu bwetaavu abayenda okuyamba nga wembakubye Katonda abagabirire abawe mu byemwenda byona abawe obulamu abawe obugaiga abawe amazaire amalungi abakuume twena twasaba Katonda ajje amaiso bambi n'okutugabirira twena twetereze atufune tugede tusobole okuyamba abantu abandi kuba abantu abali abeetaavu bangi njire ku musigiti yeno ni omusaada ono aye abantu babeerawo nga bangi buli muntu ali kunkobera kizibu kye buli muntu ali kunkobera kizibu kye omusaada yandekawo ndi mulere wa sirimu ono ndi ente nendo nambe aye nakanti bana
zeno obusobozi mba na butono aitenda kugema muntu ko kamera nga tutujja kumuyamba kinuma okugema omuntu ku kamera lingema ifani oba alina emero okufuna obuyambi kuba buli we mugema ku kamera aba neisubi lingi nti wemvire wemukubye omugongo nja kwiranga niwo kunechenda so sometimes tienda kujja mesu kemagema abantu enganzira buyambi bweni kujja kuba wobulyawo hayi nga abantu abetavu banje twena bambi obusobozi tubana butono so mbambi buje mu maiso ndi Yazid Yolisigira we from Sedobikada bakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos.